Thlik Thlok thir tu te chi bei ule moi chak chhuak kania tun tum chu mizavin kan chuan vor lel nu ro puiliani hria dengna tura mun buat sei tuna ero ming ti chetu niloi si ro puiliani Freedom Fighter Museum chungchang in chei ang he project hi kelsi khoa aizol bulloka siam ni in tlom velo lalnu ro puiliani ming dailo na tura buat sei cheng noi sang khan zaria chen na ania na tho om janei lo le thalo atam hle ya zo hun tur apel thui to hle chungin zo alani theilo ani kan soi thui ma in hemi ta na kan be chan hi Mizoram State Project Monitoring Committee report be chan ani ti min lo shiat sak ma sa ula chu wang chuan mi then khatan shiat sa nin om mai ani thei rwalin MSPMC chungchang toite in soi masalokang MSPMC hi January ni somni pathum sang ni somni palia khan din ania Chairman chu Chief Minister ni in Vice Chairman chu Puarlerin ama IRS retired ania Secretary chu Engineer Lal Thanjwala Ralte ani he committee a hian official poimo tak member ani baka MKHC YMA MOP MHAP MZP MSU MCU MPF MCVU le flam ayo member an ani political party pali BJP MPCC MNF le ZPM ayo member anom bok Sarkar project te an endik na atangin malakdan tur an duang theya project kallaya summamo te en nonin na tho Ruahman te po ti danglam turin rodna an siam thei ani kumsang ni somni pali chunga an na tho te tarlan na annual report sang ni somni panga chu September ni somni pali sang ni somni panga khan an tlang zara he annual report hi a copy mo phalo kan tama wangin mi puin an na tho kan shia theinan kan han puang zar thin ani ti chuan ro puiliani Freedom Fighter Museum kan lo chil to ang he project hi Social Welfare and Tribal Affairs Department in an kalpui le an tho ania na tho na tur poisa hi Ministry of Tribal Affairs Government of India atanga mu ani he na tho turata na detailed project report na tho dan tur Ruahman na le summamo dan chut na hi JMT architect zarkot siam ania sum Ruahman zathi apum puin cheng noi sangkhat zaria ani hemi cheng noi sangkhat zaria tatang hian cheng noi sangkhat zani som paruk point paruk pakwa hi in sakna tur te kong leina tur le heng kai noya mantura Ruahman hi ania cheng noi zali somni paruk point panga bia hi thil lem shang siam na tur le chung be bom chu ani thunga cheng noi za somnga paruk point period pakhat chu heng be bom thil danga ta na man tur hi ani na thok turin contractor atan Rollins Engineering Ramhun North thanle manan niya Social Welfare Department hian na tho te vil tur hian consultant an roi ani na hi January ni som pakwa sang ni som ni pakhat atanga January ni som pakwa sang ni som ni pali kumthum chung tho turati ania MSP MC in voi ni amuna an endik hunong zo ka po tho zo alani lawani May ni som sang ni som ni paliya MSP MC in an endik chungchang sarkar tho choa tarlan ani dan chuan an vice chairman Arlerin oma IRS retired havin pilal rem sangi fanai engineer vanal naya ralde pulal biak moya khyang te pu George lalzuya pivan chungi le ahunlaya secretary engineer vanal rota sailo te ankala hen na thok tu Social Welfare and Tribal Affairs Department atangin Dr. R Lalnun Moy Deputy Director Engineer Lal Chakima AE Pulal Muan Puya FAO Pu Joseph Vanal Ruata JE Pu Abraham VL Fan I Assistant Ankala Kelsey VC atangin Pulal mga izwala le Pulal din puyate ankal ani contractor atangin anay tu David na itloang ate site engineer le manager te ankal baka
DPR siam tu JMT Management Farm matangin Junior Architect te an telbok ani MSPMC report tarlan ani dan chuan hen na thona a hian building sakte chu Ruahman dan nen a in mil lo lama museum building takhi leichhuar ringa mual zanga bok tura ti ani lain akangin bannein sak ania Ruahman dan aya achung liang niamin heiwang hian museum quality a chhevek ani tlang chi basak open restaurant po Ruahman anga sak ani lawa chu mai ba ka staff quarter an sak po Ruahman dan nilovin khothlir na dalin restaurant nai taka sak ani dan tura chuan quarter si a thlang dewa kong lai chapa sak tura ti ania he na thoa hian man ro thalo man atama na tho thalo atam bok Ruahman dan lava na tho atam ema na tho hun tura duan an zom lo bok ani MSPMC chuan museum chhuatata na an man chu Thlik Thlok lo om khapanal ni en soya kong siam quality a chiat ba ka ani dan tur atling lo na sa heng na tho thalawa wang hian kanram ta na hlutak tura duan project hi routing lova achuak ni in alanga hetianga na tho thalo chungchanga hian MSPMC chuan anei tu le enkol tu social welfare department in mo aphura an ngaya heng na chungchanga zo fia na point somni MSPMC in an siamte thlasom ral hnuwa po department in an na chang lo ani MSPMC ngai dan tarlana chuan he na thatlo chan hi an call to department in technical lama thiam na le ton chiat an nei lo wang ani heta tang hian thil serious tak tak ron lang chiang pahnih a oma pakhatna ah chuan works department nilovin construction na lian an tho hi a thalo ti hi ania pahnihna ah chuan MSPMC dinin sum tam tak sengin malak ania ma se an ni hian thunei na tak tak an nei chuan lo awangin an na tho hian kongro su tak tak lo ti hi ani Facebook page Mizo's Cultural Heritage Conservation a chuan komin July ni riat khan Ministry of Tribal Affairs Government of India in he hmun en kolle ti changklun na thok tur hian intek arwat nia tarlan ania ti changklun na tur DPR po June ni somthum khan Social Welfare Department ta thelu nia tarlan ani lalnu ropuli ani ming choya siam museum sakna hi achia ta wangle ani dan turani lo na sata wangin social media a na chataka apui ania mimalle polanga enfia ale soisil a hlo na sa ni mai lova sarkarina din rintla kati sumpo tam tak sen na MSPMC in enfia in a that tok lo na an profile lenga sarkar atangin thil diklo ti tu laka action la mo tura lo mia lo hi engtia ngai tur tak niang mo ti in tun tuma kan hun man chu ti to phot meyang min lo thresak awangin kan lo ma kan soizel tur mo thei tura kan channel te subscribe a notification on turin kan som cheu ani